took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day and night. That's how a superhero learns to fly. Бүгін 26 сентябрь 2018 жыл ушу Эрландын өлөнүн үлпөт тоюна келип турабыз. 2 жаш бактылуу болгула. Айыш менен кармашкан колуңарды үзүлбөсүн. Силерге узун өмүр, чын ден соолук каалайм. Бактылуу болгула достор. Курбу кызым Мадина, сага каларым, ата-энеңдин асмандагы айы болгон, караңгыда жанып турган шамы болгон, жоолук салып периштедей буралып, эң бактылуу жигиттин жары болдуң. Эрлан экөөңөр бактылуу болгула. It's